Hayi, yabo indaba ongalibuka ibhola. Ngizwe kuthiwa iChiefs ibulela abantu ngenduku kabi kabi la izolo la emabhida kwakhala abantu. Ngathi nawe siyayibongele. Ngithi phela mina iwinile. Kwathiwa hayi ibabulele ngempela. Ngidlule amanye amajita awuthiwe exabana lapha leyo munye ethi ngazongijwayela kabi mina yazo. Ngangijwayela ngizokukhahlela mina. Support iChiefs mina. Sisadawana athi lo munye lalela ngazongisabisa ngaleyo nto mina yezo ngazongisabisa nje ngaleyo nto nami support iChiefs liswayiswayi athi lo munye lalela ngazongizela kanjalo mina yezo ngazongizela kanjalo mina ngangise stadium mina wona wagcina ukubuka iTV ngangizeli nje umqondo weTV mina ngangizeli nje umqondo weTV mina lusuthu athi lo milalana ngazongizela kanjalo mina ngangise stadium ngangisabisi nge-stadium uzokhahlela ke libhakabhaka bo athi lo lalelana ngazongizela nje ngaleyo ngqondo mina ngangena egroundini bona wagcina le ngima-stands ngokugcoba manje mina ngangena egroundini ngangizeli nje ngama-stands mina ngazodlalela la ke ngigcinele ngima-stands zokugcoba manje mina. Yo guys, yenzeka lo nto one-man show on the 1st of June in Joburg, Kaizer Auditorium next to FNB Stadium. Tickets now available at CompuTicket. Nike ningafiki. Support the Chiefs mina. Ngiyadlala phela ngibafana into yenu le.